ترین انسانن نشوام قلم تلنا ترین انسانن ان ثواب تو گناہ چھو نیون شمار کرنا اوے چھو تو پنین علماء نشبودن واریا کیس شتیم یمو چھو بچپن سندری تھومت نکاح کرت پنین بچن دایو بینو چھو پانوین مشور کرمت یمو چھو تھومس کات گنڈت کات مس بچپن مس شریعت کیا وارد شریعت ونن یلی بچہ بالغ گژھِ ام پت امس پرژھن اگر یہ مطمئن اوس تو تیل روز رشتہ بدستور اگر یہ ات رائے ست اوس نہ کینٛہہ امس بچپنس مز یہ نکاح جوڑن چھن ام سند خاطر لازمی تو ضروری میں چھ بچپنس مز نمت بچہ پانس ست حج کرنے علماء چیتس ام سن حج ووتھا نک ثواب لکھ نام اعمالس پروردگار مگر اگر میں طاقت تیوس میں چھ نمت 30 پانس ست بچ عمرہ کرنے حج کرنے پتہ یلی یہ بوڑ گو امس گو ام پت طاقت مگر امس کستان ونن ژٕ 30 نمت مال ماج حج کرنے خاطر امس وتھا حج نہ یلی یہ جوانی مز وات اگر امس طاقت آس امس حج فرض امس حج ہو لکھ امس اجر الثواب ہو کیا لکھ امس اجر الثواب